Allahu Akbar. Bismillah pasal me kesenduan maksiat mana seperti kemon sebenarnya kesenduan maksiat sebaban peria siksain di dalam kubur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah daro kita ngajar kita pulang supatan TV jadi kita pulang sih itu important history ini important history ini coba kata Ina kedua pimpinan sih. Ina kedua pimpinan. Ina kedua pimpinan kemarin. So bepesunuin, mau tuh tempat itu bepesunuin. So kalau bepesunuh ko sebenarnya, ini me kesenduhan me maksiat. Me maksiat tehinang we Muslim. Bagaimana dua perkara dua grup manusia alai gede bersara. Kisah kafir kira munafik. Asal masing-masing bangsa ini asal pengasapsihin di dalam kubur Allah Subhanahu wa taala sampai siang kiamat. Si kedua bin Israel pasal Muslim Muslim mian iman sebaban ini siniksa Allah Subhanahu wa taala dalam kubur de muslimin mian muslim usane betibsrat bismanbiyan gini belit tv mian betibsrat bismanbiyan ubus song pesunuin mian kita bisara ya sababan penia siksa si dalam kubur asawan hati siksa dalam kubur me pesunuin isab enulen yan lawan den bang sila isab me manusia gay ini bini enggak dia ini bini ame kekehinang atau me kekehinang atau me awe mian tehinang we tebi bang tehinang tebi sababa ni sabetinen mian gay penia siksa si dalam kuburin si manusia ini bang hinang na perkala ini atau hinang na ini amalinin. Saya kira kita betapi sama pesunuin pergi sab ini aks bisrat bilay di anulay mian siksa si dalam kubur bisrat bisrat mian usku itu sab mian dengan siksa sumegua bang ini sababan atau hinang yene manusia tu si kelumne mian sababan iya gay tesiksa dalam kubur sama hinang mian. Lumus gero penuti soy balik tabir agero penuti maudu mian soy mian babalik kitiri mian manusia ini menurut berapa itu gero penuku ene mian lawan besar siksa dalam kubur lebang ini sampai siksa dalam kuburin itu penu ini pe mian mepe sunuin maudu'nen mian maratib naim al-qabr yani fil barzakh manusia intahati wa itibi siksa dalam kubur duk lami bang tabut sel akhirat bakas tabisrat ini talunggini si manusia kaisa manusia magkafir tujuh Tuhan tujuh Allah Subhanahu wa taala kerue manusia magmunafik si Allah Subhanahu wa taala ketelu manusia muslim semua magmaksiat si Allah Subhanahu wa taala inin ketinan ini lian manusia siniksain atau manusia magkebinsananin kemi amman dalam kubur sampai taabut ketinan Allah kiamatin. Yesi ini benin si telunggini si manusia. Nubusa sinin binisratin bisab ene aks bisarainin. Abilite
siniksa Allah Subhanahu wa taala kama amman dalam kubur, begitu mula-mula berseratan dalam kubur sampai selau kiamat. Mian mula-mula dalam kubur kisah kafir anaka. Kerue siniksa manusia. Siniksa Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya mula-mula atatagna munafik. Yani etinan kita antil munafikin mian magpungutana ito kafir. Mian agi kepengendelan sabiya. Sekitar manusia siniksa Allah Subhanahu wa taala kama dalam kuburnya yani muslim. Muslim mian mu'min may hinang pandakan Allah Subhanahu wa taala sumegwa magmaksiat etinan siniksain ini binisara bakas bisrate berbemian si suku semadu tulu perkara ubus nisab ng sinin lawanne sinisab manusia magkasanyangan dalam kubur magkasanyangan manusia dalam kubur sini. Maka manusia magkabinsanan dalam kubur eventual lungiris tabisrat at hari tibi enemian. Ubus sinisab manusia magkasanyangan si waktu sila ini dalam kubur de. Kaya dalam kubur sampai etinen lenes elaw kiamat si mian elaw gana niya etinen ke mian ubus ne gana niya mian ka awe benek udunyahin niya mian waktune ubus waktune tahala sumaguwa sa akhirat gana niya itinan salama-lama de nasirisab manusia yayin magkasanyangan kaya amban dalam kubur ne sampai lenes sa akhirat salama-lama si kaisa itu binisratan beku itu mian tagnatak na manusia magkasanyangan dalam kubur ne yene aks atau opposite ene bisara delu yana magkemisanan dalam kubur telu perkala kaisa kafir keruwe munafik ketelu muslim semua magmaksiat tujuh Allah Subhanahu wa taala ubus mian lawannen manusia tagnatak na isa maggahapan dalam kubur ganiya siksa sisiye yene pinne mian kene binabihan duk me rasul-rasulan ini me kenabihan duk me rasul-rasulan sabihan kemon nabi kemon rasul amar Allah Subhanahu wa taala magkasanyangan siya ganiya etinan nine ganiya siksa de amar Allah Subhanahu wa taala salama-lama lai dalam kubur dua binisrahin tu si elaw kiamat siya binisrahin bisi dalam kubur kaisa etin al-anbiya wal mursalin maqamul anbiya wal mursalin yene me siya me etinan me kena binabihan dok ke rasul-rasul amal Allah Subhanahu wa taala ubus pinisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman si hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-anbiya'u ahya'un fi quburihim al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun wa tabi'an sini haka nabinku ko tibsratan bi hatinan me pakarajaan dalam kuburin alam barza hatinan me gene kita wantebi mian sumegua sigine ni asal magkahangan hadja kita bisamian asal niya kubur niya kahapan niya mian kasanyangan duk niya azab dalam kubur samian pero Allah Subhanahu wa ta'ala pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tagnaga hatinan niya siksa de magkasanyangan siya selama-lama teggelante dalam kubur teggelante dalam kubur yan manusia me kenabihan duk rasul-rasulan bus bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemon pin me kenabihanin al-anbiya'u me kenabihanin duk rasulanin etinan al-anbiya me kenabihanin ayaun elum si selama-lama fi quburihim le dalam kubur de lede elum salama-lama yusallun peduk nam bahayang pin siya dan sino mar pin yusallun elum sa nam bahayang sumegwa itu karat tapi sumegay teteo ge banjari tetilaw bangko inge keluman den duk panambahang dalam kubur paginin pekerjaan ini tidak ilmu ghaib ini tidak ilmu Allah Subhanahu wa taala buah-buah
menghinang sin bekelum sin bang kuing sa ine usalun pende etinen panambayang si dalam kubur samia etinen ko metu sidunya cuma kita bang sa inge panambayang dan bang sa inge kelum dalam kubur samia angka ne paman tebe angka ne manusia mengge magkahagat ko seratin bi amban etinen mengge magkahagat si Allah subhanahu wa taala Kaya panambahayang atau kelum manusia bang nelu inepere lo magsakit dalam bulak sehingga keluhan samia sehingga kaya semun saya dia coba sehingga mian Kenya kultur atau Kenya mian ini tempat di samia lain kiruhan dalam kubur baru hej pian samia ansinin gaya kita mencari kehagat etinan kehagat tewi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam elum sie. Semua gua kayak tuan bang teman kita hagan te elum sie. Pende elum sie Allah subhanahu wa taala kubur selama-lama. Ubus semua kayak tuan bang ku inge ke elum den. Bang ku besar ke eluman den samia. Bang betul sedunia ini kia atau sesuai gaya mencari kita yang etinan leus te atau bangga bekas besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua gua teman kita pende elum sie. Elum aja kagat te elum sie. Mereka biharin keman amban Adam alaihi salatu wassalam. Ini pesan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal iu sedang dalam kuda elum si. Pindah kelum si Allah subhanahu wa taala. Semua gua ge kita hanti bangsa igi pesan kelum dan buah Allah subhanahu wa taala dengan itu orang insania. Iya. Ubus mian Allah subhanahu wa taala ada pindah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sewaktu Musa alaihi salatu wassalam arak kapagdakak arak ke takabur dia pergi bahasa bright ie ek ilmu na sama Allah subhanahu wa taala natik ka si ayatin o Musa da ke watin en mekerhelu ek ilmu no pen ode pergi story so ga pe bekas te enuk manamalan bi hajja atin bian hinayab dengan dua kitab ne dengan dua buku na samian si anu ne si waktu ne kitab lay domen dalam kitab sahihin so magua miantala amban dalam awe ini dalam kitab lekemun etin dalam mahfuz dalam kok lekemun terbalik ko ini samen si waktu nani o samen si menun samen gana magpam kitab gana magluka subagwa ya dalam kitab lekemun lai dalam kok Musa alaihi salatu wassalam na tibisara busigene samian pinda sa tao niye kan ilmu samen te pengurung Allah subhanahu wa taala si na tek ilmu atek bisarah tujuya min Allah subhanahu wa taala wama utitum minal ilmi illa qalila. Domen na Musa sisine sampai manusia aku itu ne bisa sampai saingi hatu teude ngewot langit na samen teuden asal dai makapagdakat bright na saingi le bright nga ada ko pinain ete pengurung Tuhan si ilmu yan ini ko dalam mesirinin bisa dengkep pe amalau masjid mian nga ruman umabot na ilmu ini te pengurung Allah subhanahu wa taala. Dikulang ete ilmu Allah subhanahu wa taala ngey taabot na manusia. Eka teman eka samia detinan ilmu kepada Allah subhanahu wa taala ilmu Allah subhanahu wa taala. Nubus yan al-hayatul barzakhiyah ma'luma. Nuti bisarinin yan kaluman dalam barzakhin tede me ulama tu mensigi tinafsir bisar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketauhan penne asal sama mata ketauhan tibinia asal ilmu manusia si pagkakatan bin asal ilmu manusia ini walakin al-kayfiyah majhula ini sumagu abang pinne ko ingege ketauhan tebe ege manjari mian tetilo pinain ko inge kellu mandalam kuburin ko inge kellu mandalam kuburin ege manjari tetilo tebe gege ketauhan dan buamu Allah subhanahu wa taala mengatoni teman sekitain bi teman kenagatan bi asalnya manusia pinekel Allah subhanahu wa taala kurne mula-mula sini ia nama kini nabi yang samen duk makai rasulah elum saya sebagai ketawat teman gue keluman dan samian dan walakin al-kayfiyah majhula baqiyat fi alim al-ghaib wa laysat kemudian dia mencari sedikit bi mian ini tukit pinain samian dia mencari sagani ameke abut yene mian ilmu dalam kuburin bangsa ini so teman kita ini kinaha kadua eten bisa mian etinan asal ilmu manusia ini dalam kubur ubus
وكيفية الصلاة مجهولة أيضا. بن محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء وحياء في قبورهم يصلون. مكان بهانين لا نبنسي إلهم سي بنكلم سي الله سبحانه وتعالى القبور ده دوك نبهايا. إتن كيسا إلهم كهات تبي إلهم سي. شو بيجي كتاب مقول كإلهم ده. سكدوا يصلون بقى إلهم سي نبهايا نشاد إلهم قبور له. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شو بيقول وكيفية الصلاة مجهولة أيضا. Bangkuingi muslim panambayang dan magruku sujud ke bang ini samia gerab ke Tuhan tebipin me ulama samian mian bisara muslim panambayang den sumbe kuwa kagat tebi pinekel lumsi Allah subhanahu wa taala dalam kubur de duk serta bina sembahyang nambayang sala dalam kubur samia pin emen nabi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus mian pesunu inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kul ajsad al-anbiya. Ini kira bini. In maratib tagna martaba. Mian pinasuku wallahu subhanahu wa taala alaikum salam. Pinasuku wallahu subhanahu wa taala sisi me kini binabihan. Me kini binabihanin mian asal ben Allah subhanahu wa taala. Hinaram wallahu subhanahu wa taala sibulan yene mamangan yene me baran kemun me kini binabihanin. Walhasil gabu baranin. Gabu baranen asali usia duk barande takna hetine nene binore bidam kuburin hinara mo Allah subhanahu wa taala sibulak lay yene mamangan bang niya nabi mate atau mian rasul mate ge kinakan bulak baranden hetinen haji darajat den amban bulak tuju Allah subhanahu wa taala yene baran ene kile alle ki Muhammad Adam alaihi salatu wassalam sampai yene mian ine benin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mian tinen ine baranden gabuhu yu dalam kubrusi bagi hinara mu Allah subhanahu wa taala yene sisi sibulakin yene mabangane baranden samia hinara mu Allah subhanahu wa taala sikadue yene sort tena genuine من ممكن ما بتبسي يعني مسبب نولي سكيرو manusia جاي ناسب dalam kubur umbul sime kini handuk sime anu sime kerasulan pikir-pikir tapi aja mengsin apa pikir kita wanti ben inazabin kasih istirahat ben terlalu partala inazab dalam kuburin kisah kafir ini kafir ini anak ke magkagat mengsikit ini ya kan samia Age maghagat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, maghagat siya munafik. Ito munafik. Ito munafik ini, yan nikituhan timran, bisrat tabi asal. Ito pininipo sa amihan. Inasabin, dalam kubur. Kaya lu manusia muslim, mag-agama muslim mu'min, sumegwa magmaasiyat. Inasabin, dalam kubur siya bang nisilata pinapati wa Allah subhanahu wa ta'ala. Namus bisrate ko itu manusia gesam inasab dalam kubur. Natagna ene mian natagna etem ekene binabihan dok bagi rasulan mian ges inasab. Ges inasab. Namus sikedue maqam syuhada. Ene manusia ge inasab dalam kubur Allah subhanahu wa taala yene bang syahid silan Allah subhanahu wa taala. Suba ek baywan sahirin baywan syahid suliga nang siinin kemun mian masyahirin galamut dembua adunan siinin binisarahid dembua adunan siinin binisarah menggay me inuhin menggay me inazabin yene bang syahid megbono duk kafir iyan asa dumbul dembua kasahid iyan bang syahid megbono duk kafir maksud nen pangangkat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nasubig kabinay magbono sahib, sahib. Nasahiran bang sikita bisrate, so bang sa Allah subhanahu wa ta'ala ka sahib. Kung ito bisrate, dirinin. Kung ito bisrate, bisamanamihan nila, si Bono Khayba. Si Bono Khayba. Sa mata-mata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawain na magbonoin, kapir inanunin. Sawain na magbono, dumen yakan, pagkasiyakan.
Dumen Arab pagkis Arab kum eko itu yan. Sahid yan. Kafir si waktu yan. Musyrik. Magsekete kaswa di sa mate ni pe sahabatin. Ini bahasa Rasulullah pe ni magdalam surga abasa si ano yan. Sahabat yan. Isa naman bisrate bi. Isa man sa kaybare. Pe Rasulullah sa napan pe nega pe wallahi ga pe sumi pe ni dalam neraka jahannam. Matay aktor si pagsahid yan. Sebab ini binonen penne ipin nangkyo begini agani marmo adu sen mixamin tepukan dan bangga. Nah ipin na munafik teremonen nangkyo. No alhasil lu sigit bi bisan basa pinte maglalala boro pinte tapos musahidin na sa inadja. Suwe papti pigat pati niatin bang ina-apply sahid asal suwe dan buat gusan ng sini. Dumen pasal pekdunya dumen pasal pendekita leo, dumen pasal peg riasa, dumen pasal peg sumegwa, pasal peg bono lila, kalamitillah ini hitin bang matay nan sinin sahid tuju Allah Subhanahu wa taala. Namus inin bang sahidnya sama kemitainin ini tawud si dalam kubur pinakel lumi Allah Subhanahu wa taala ga niya siksa siya tawud dalam kubur. Sahid, kabiwan sahid cuma dem buat berdasar itu sahid sama aja, omok sama habis sahid. Bersairan bagaimana pena ben hapati bersairin nabi udah gitu mapati sama kami tak pergi bahasa bisa berrepetit basta sahid na negara tiga mencari sumegwa sahirin dah kita berderai saya pemantri kap kami bersahirin ber Allah Subhanahu wa taala ini bersaid manusia lokal dalam kubur ini dalam kubur ber Allah Subhanahu wa taala wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah magbono silan karena Allah Subhanahu wa taala. Maksud si Allah maksud itinan pangangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua abang duman dupende. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah duman pek mekemetiyale karena Allah Subhanahu wa taala duman sahid manusia ya. Bisan mati agak kadib saramian nene bahaw de bisrate bi si waktu Khaybar asal sayan ne. Semua bang sedih magsurin asal duman sahid semua na mati asal semua Allah alam. Ada kala na tipis ng buwan itin muslim so itin inasa mo Allah Subhanahu wa taala. Semua masahid ng sinin fi sabilillah. Mati karena itin ang pangangkat na yan kalimat ay agama Allah Subhanahu wa taala. Pagdependente si kalimat ini pagdependente si Allah Subhanahu wa taala sa bil agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatun. Pero amwatan pero Allah Subhanahu wa taala wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Haman kaya si ini may kibutan yene diyan ayat Allah Subhanahu wa taala bisa benne yurzaq bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bang manusia ane mati gana rezeki ini yurzaq. Bang manusia ane mati jadi nang dielum gana rezeki ini puas ne pegenan sini ber Allah Subhanahu wa taala wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaq. Jadi ni apa rezeki ini? Jadi elum pe na bang manusia na mati gana rezeki na beka ta rezeki ini. Na pege bang ni apa be ga be beka rezeki nang pani asal elum ban selama manusia ini. Nan sini ber Allah Subhanahu wa taala na madiro pen enute ene bisara kalimat ene yurzaq le per Allah Subhanahu wa taala dapen ne bistahun bi dapen ne bistahun bi yene manusia mati karena Allah Subhanahu wa taala tinen tebono sia karena Allah Subhanahu wa taala we mati ne manusia yan dapen ne bistahun bi dapen ne yan peinun bi bang niya mati si pegbonoan tebono samian lu ne petta baranan putuk-putuk baranan no kuntaranan samian ubus mian mate pin manusia alay pin mate ini yan begini tebono ini saman baranan samian putuk-putuk ne tebono na basa pinain ini pin tebono si ano pinay bisraya kanin dapat ne bisraon bisino ini bisan tebono si ano basa mate ini ga bang manusia in pin ne mate tebono penne si lebayanan si pegjihad karena Allah Subhanahu wa taala ga penne mati bal sumegwa penne asal ahya elum penne yan si Allah Subhanahu wa taala yurzaqun duk inurungan rizki wa Allah Subhanahu wa taala nabang manusia in mati dekat ang madirsigan rizki ini sumegwa na si misra Tuhanin yurzaqun atin niya perizki ini na samantara manusia ini rizki ini walhasil elum pesa Allah Subhanahu wa taala
elum na sino manusiain elum sa Allah subhanahu wa ta'ala yene manusia ko pinene rembuan kuratu etinan sahid sa Allah subhanahu wa ta'ala matay barannen petta barannen etinen penong etinen ine pe etinen untarani atau penungka ada si ene kun untara satru sa Allah subhanahu wa ta'ala ubus samian etinen pemilihan na baranin atau pag-ihlas na baranin duk nyawa na samian pepetay na si Jerusalem niya. Ngayon, taawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, mati ibang sipigkasi na manusia, sumegwa bang sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahi dalam kubur ne, ga mati. Ito yung ga, pinagkalo mo Allah subhanahu wa ta'ala, duk sarta inurungan rizki wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yurzakun. Yan, sumegwa, nang sinin, niyan, kuwati bisrata niyan, gay kitawhan tebi, gay mansari, pinain bang kuenge ke elumyene ke eluman di dalam kubur bang mangan ke bang megsemek ke atau bang lumengan ke ding usaha atau bang sampai le dalam boro dalam kubule meg peningkit senapang de pag semoro pesabian dia mencari pergi pas elum dia man ke kita wantri dan buah-buah Allah subhanahu wa ta'ala yene mengetahuan bustan ke elum den dok rizki dan yusa bang sir indrungan sin kasi indrungan dagan kasi Allah subhanahu wa ta'ala bang indrungan harta ke indrungan bolgay sumagwa taman si kita hindi gini kita uhan tabi gini kita bang sige gini kita bukuy mata tabi yun dalam kumurin kahagad kita bi bisar Allah subhanahu wa ta'ala hin asbay kahagad tabi elum manusia masyahirin si Allah subhanahu wa ta'ala dalam kubur ne duk sarta indrungan siya yatin rizki wa Allah subhanahu wa ta'ala irungan siya Allah subhanahu wa ta'ala rizki samya nakuha ito bisarale pag-ibang na manusia in mati gana rizki ini sumagwa samantara apenia tibisar rizki tujuiye masih pena siya lupe yatin elum betu Allah subhanahu wa ta'ala inin si kedua martabat yene manusia di inazab Allah subhanahu wa ta'ala yene taabot dalam kubur ne bang mati sa meleban kita ini insyaallah bang pain kita betinin bisan sa bente niatin bi mati sahid Allah subhanahu wa ta'ala bang pain tetinin tedo tebi atawa tebian tepenguru Allah subhanahu wa ta'ala sikit biene sikidoi ini pagi bang magam siketag na alay gen manzari sikit tebi khas me kinibihan duk sa me rasul-rasula yan sayan sumagawa ng sinin sa kisa kami muzahidin insyaallah na itinin tedo biyan sumagawa asal amay hadjapain yatin bi asal sumagawa sabihan yatin bang nagjihad dumen pintakan Allah subhanahu wa ta'ala hape itinin kita pereheng itinin niya ibarat sedih ibarat sedih man nagjihad sumagawa bang edo tebi jihad muhabin duk emen kalabdahan sa hapap ni kamatay tuju Allah subhanahu wa ta'ala na do TBIN hetinen bagi din jihad sa impinoten bi sa sinabangten bi hetinen me peslu sinabangin at hello man sinabangin yene katale tuju Allah subhanahu wa ta'ala do maksud pagjarin hetinen liila kalimatillah hetin pangangkat kalimat hetin Allah subhanahu wa ta'ala dumen pemegitalew sepagkasi dumen hetinen karena dia inapas dumen karena hetinen duko menjadi komandan atau gay sumagwa iyan terbesar yatin pendakten haja ini mian bagi kita begitu Allah subhanahu wa ta'ala farihina bima atahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalbihim alla khawfun alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlihi wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin bisara supat nian ini si bisara manusia sahid tuju Allah subhanahu wa ta'ala la dalam kuburnya lai dalam kudele asal sahid si aine pinekel dum si Allah subhanahu wa ta'ala do gania siksa Allah subhanahu wa ta'ala tujusi sababan ini dumen sababan pagsambayang dumen sababan ini pag mian pagaji dumen sababan ini paginere sumego adam buat sinabab sawab etinan mati si etinan karena Allah subhanahu wa ta'ala sawan punde se lapas ang bansiksa sa dalam kubur yene mati siya sunagua kemeteden samian etinan silan etinan Allah subhanahu wa ta'ala atau kan Allah subhanahu wa ta'ala ubus pal hayatul syuhada etinan pili tafsiran atau ene nian pinalengan ng ikaw ene bisaramian ene ayat lay ko alusan bisara me kenebihan lay
luman manusia misalnya dalam kubur mian asal maklum asal tahati wa tebi so kagat tebi wa elum si wal kayfiyah majhula dok yati nang bangku inge kelum dalam kubur ke mencari ye kita wan tebi so teman kita ini kagat tebi kagat tebi samian manusia si umali insyaallah binte binti bang mati sipek buruan samian mian kita bini kemur insyaallah yati nan sahih Allah subhanahu wa taala mati ini binte bi min Aimullah Muhammad atau Aimullah Ahmad, Aimullah Abdullah Samian, so mati ini. Etian bang kita penin Aimullah mati ini yan. Mati ini bang sipek kesin manusia. Sumegu bang Allah Subhanahu Wa Taala baliau dan darib gak mati manusia alih. Gak mati ilai dalam kurne. Ubus dok etin rizki ini ambar Allah Subhanahu Wa Taala. Awal kayfiyatu binisbati ilaina majhula. Dia makazari tiaw taibang ko inki mustan kelum den. Bangkoy elum den ko adu sabdelan ene bisara ene sime kene biamian sime rasulan mian sumegu ataman sikita hinbi kahagad kita bi asal elum siepek di bisara yurzak masih persepene tek rezeki Allah Subhanahu wa taala na sumay demikian rezeki lay bang ine bang sin ke bang bulawan ke bang kinakan ke bang arta ine ke gay dia kita wanti bi sumegu dia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala لا dalam kubur le. Falhayy huwa alladhi yurzaq. Liyatana'am biha rizq. Bang mati ini manusiain asal gini umur ke gane bekat bani rezeki ini. Demang saya. Demen ke saya pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hadis telu kayu pen iza mata ibnu Adam. Mar inqata amaluhu. Bang mati ini manusiain ini kita manusia atau anak Adam tu bekat ni kemun pekerjaan yang kita hinangin mula-mula gana nak hilang sedih do pekerjaan dun sehingga ania arta gana ni bekat bentar besar bekat amban kita kemun dun sehingga ania illa min salat melingkan asal perkala mengabekatin kisah inomar manusia bang tigi anak magkasali tu si dunya ni anak ni mati ni usni anak ni magkasalih itu magkasalih bagian dunia aja menjadi ulama anak enggak kau bagi itikad kita ni anak tan makin kena magkasalih so menjadi ulama so menjadi doktorat nak dia kita biar dia kita makaka kita supaya saleh manusia niat manusia mati ni borak entu maghinang ha magamal ibadah iya nanti saleh Dimana aja supaya penting menjadi ulama, menjadi anu sampean menjadi doktor, menjadi ustaz, menjadi sampean muhandis, menjadi engineer, gay. Supaya gua ni anak itu manusia memetemian, mian mate ini, us ni anak itu meg amal ibarat hapi namnya. Nubus, manusia memetei mian lain dalam kubur. So anak itu beginang hap sampean, si waktu tu hinangne. Ya ini hinang anak ne tu mahap saat tu sekelum ne tabulak mian ini kemo hinang ne hap hinang ne masih pe ini mitat tuan ne sama ne ya kebagian percentage ambania kapan ne sana le dalam kurne ien etinen pambi anak no magkasaleh nangkan me kana kata insyaallah sumay pituhan tebi Waalaikumsalam mian pituhan tebi memekana kanten bidumen hetinen ina rukina sumegua pituhan te bidu hetinen ene lak maginangap ene nut pemerintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bago timang perisap mekana kanten bisamian hetinen magkasali mian tuju Allah Subhanahu wa taala. Sekedua ini niya manusia ilmu yung tafau bihi manusia mati ini ubus niya ilmu ne bakas hetinen kepengurung ne tu usuk tu kelum ne terus ilmu lay magbumpaat yene si hetinen kepe urungan ne tu kuinga kepengbumpaat ne bete ilmu ha bete ilmu Quran ilmu amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubus manusia metay lay sewaktu tu ngurung ilmu hetinen no apa itu samian bete ku aku tenuanan ku kita benekemon ubus mati ini, nubus ini guru termian mati ini, supaya ini ada doa tapi amban iya ilmu, ini ilmu ini
baka sunungan nek tebi hadis ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam uste te seb tebi ketuan nek tebi mana patia te seb tebi nurus si waktu ne mate ubus ilmu mia anne sigi tebi tebi hala tebi ubus sampai nisab ke temeno tebi sedia man tebi ni tanda ilmu magbumpat samian nurus ini ele mate ilmu nentu magtamban ne maglatak-latak ampan na buat pisir buat si tegelan teosal pe ilmu na biyan niya pe sa percentage mawag ko na saya ene ilmu na sa miya bisan daga tu higa pe bekat ambani higa pe bekat ambani si ketelu yene sadaka jariyah sadaka jariyah yene manus ini sadaka jariyah kasi sadaka jariyah te pelengan jariyah pelengan dumengan pelengan dumen tuli dumen pelengdeng supaya sadaqah jariyah kau ingat sadaqah jariyah sadaqah jariyahin mian penia sime ke masjid-masjidan penia sime ke madrasah-madrasahan penia sime ke boyan ini samia jadi jariyahin pelengan sigi-sigi jadi inosal sigi-sigi upamanan ko si Omar may kepegirang buhay si mian si kiti bisi pegengan atau si tenambak atau si mian lepura atau si atalantak ni asal sedekah ni pina sedekah ko sedekah ko sa mian asal jariyah sedekah ko kan Allah Subhanahu wa taala nus kupong mian si Omar mate ne 2 tahun 3 tahun 4 tahun sampai tinan 1 tahun na sampai ko ito si Omar tahun kene kan mga atau si Malik atau aku atau si ibok atau kita mereka cuma ini alai bakas tebe si tegelan mian kubung mian pela ini apa ne us ni apa ngosal ni apa hetinan ngino mamban buhe le ini megdek dak ngo mandi hetinan te osal be sigi sab ene si waktu inosal ene buhe le nia petek kapsi kahapal dalam kuna sana hetinan mian bang pereheng ni inosal na pereheng isab jari hetin pereheng isab hetin enggak lumengan so si waktu inosal pe masjidin na panambahayangan pe madrasahin pe pengajian pe mian ina samian lai bakas tahin ng way na samian na pe inosal pe masih pelengan si waktu pelengan isab hetinan inosal masih pelengan petek kapisi dalam kurne iyan kapan heti jariyahin nabus emia puas amban telu parkala mian manusia in bekat ne tineng ganda petek kasih ina sa petek kasih puas amban telu parkala mian manusia in yene manusia sahid manusia sahid Allah Subhanahu wa taala mian ga bekat amban si rezeki den Allah Subhanahu wa taala ga bekat amban si rezeki den amar Allah Subhanahu wa taala dumen haja sababan ambaniene pegmian ene telu pargala en mian sedih ambanien etin pinitek ko Allah Subhanahu wa taala pisi rezeki induk kapanin stegelande elum tegelande le dalam kude etin induk kelum de amar Allah Subhanahu wa taala sumegu agi kita wante bang ine rezeki pengurusi umus damani haja seketelu sine Umar kau nanti nak itu pergi usahid nak insyaallah saya begitu si Malik sahid ne si Ibok si Nadir sahid begitu insyaallah ikuti insyaallah Subhanahu wa taala bang pengen kita pergi hinazab dalam kubur seketelu ine manusia sine manusia ge inazab dalam kubur puas amban yene me rasulan dok me nabihan duk me yene manusia syahid Allah Subhanahu wa taala siketelu ine Malik manusia mati le dalam kuburne usgei penetek kahan azab Allah Subhanahu wa taala nasi siketelu yene gani azab ne dalam kubur yene mukminin mukmin tuju Allah Subhanahu wa taala ubus bin Allah Subhanahu wa taala فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Ini si mukmin samia. Dibenda si yene dibenda si mi anbiya lay, dibenda si kene benebihan lay, dibenda kene si rasulan lay, dibenda si yene mi syuhada lay, si mukmin samia. Kagat TV manusia in mukmin si Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Pinakellum si Allah Subhanahu wa taala dalam kubur ni.
Cuma gua ge ketauhan te mong skuing ge keluman dan samian. Bagoy kelum dan samian umus bin Nabi Muhammad bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amman hadis Abi Qatadah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin qal mustarihun wa mustarahun minhu qalu ya Rasulullah mal mustari wa mal mustarah minhu qal al-abdul mu'min yasihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah wal abdul fajir tastarihu minhu libad wal bilad was sadr wad dawa. Walhasil mu'minin sayni bang mu'min taja Allah subhanahu wa ta'ala tidak gani sakit yana mu'min le jawabin le gani azab na dalam kubur insyaallah ko kita kita apply tebe bang ene me Rasulullah asal khasisiye me kenabihan lay khasisiye demikian me syahid me syuhada na garu kita bikemon magjihad sa mujahidin cuma insyaallah mese me kemontre be mujahidin bang penci asal ene kemetele me metele samene tene ba Allah subhanahu wa ta'ala mete sahid cie gane kita mabut cie gane kita betinen me ketut cie cuma gua en apply tv ene sikitalu ini sikitalu ini sikitalu gani asiks selam kurus cie bang manusia in mati mukmin etin mati si mukmin tu Allah subhanahu wa ta'ala ini bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan buah oras marra iye etin pelabi amban dan buah etin ini mian manusia mati pinde manusia militayan etin ini iye behune pinde behune etin humali behune makahap telesane kahap lesan si waktu ne pinde mati bang tegel rutu etin si dia dalam dunia dia dalam dunia gaya magkahapan les samia ga telesane kahapan ine les samia tu sinunyahin stegiran elum samia sumegwa mu'min manusia le wa mustarahu minhu manusia yan pinde mian si waktu palabe mian yan manusia Rasul sallallahu alaihi wasallam man ene manusia mian de kibisara ye pinde beune pinde humali do mian si waktu ne pinde mate pinde Allah pinde wa mustarahu minhu pinde sahabat Rasulullah ajaib ini kita uhan dia tidak bisa hati mustari wa mustarahu minhu akan pinde ke bang ini hati bisranu mustari ini ayan mustarahu minhu mian ke pinde ke dawan gai pinde sahabat pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al abdul mu'min bang pinde manusia ini ipunin mati mu'min ye tujuh Allah subhanahu wa ta'ala behune penne yastarihum min nasabi dunya wa adaha ila rahmatillah behune penne humali telesane penne kahapanin telesane penne gane ye me problema gane ye me kelebe panas gane me kelebe hakut gane me kelebe binsana gane me kelebe makatale utale musiba duse la dunya si waktu ne penne mate si waktu ne mate behune penne magkahapan me kelesa kahapan we manusia ni mu'minin tu sila dunya we iye behune mekelesa kahapan si waktu na mati budu sila dunya mu'minin magkakana hinag na itin na magiging mahapin we gay pag ito si dunya mu'minin bisan dusaing hagut pajarin asal dong apen ng bahaya dulu kisaya mu'minin bisan dusab saing panas letu elewin asal piupan si masjid itin ng bahayang bisan ano asal paano bisan pasaing ke lektak paras waktu bulan puasahin asal memuasa paing ke mangan betik saya ubus demikian mian ini na samian hinang samian tu hinang we na samian katalo tu Allah subhanahu wa ta'ala hunit neke buhat neke asal masih hinang ni itin gaya humali samian asal masih hinang ni samian sumebuwa si waktu iya mate Nagani gene makasgen ng bahayang gene ye muase gene ye lumabi am mantelem bano am mantelem mekinelo telewan am ke mondene indegris mekinelo le pagi mati ni etina behuna ye humali behuna ye maghaplesa si waktu ne mati gana telesa de gana telebene ini same ene kahalan parkal metu si dunyai ubus ye en behuna humali ye
lai dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antak dalam kubur. Sementara mukminin dia masak dalam kubur bang tupas dalam dunia asal nagkebinsanaan. Nagkebinsanaan bang mukmin. Tamanan tuya dalam dunia. Ini bisa Nabi Muhammad SAW kagatabi bang mukmin tamanan tu dalam dunia bisan pesaing gek nabasa asal hap tamanan hap dia. Umawot na iya sa amin agin-agin kemon piti-piti sinaya sa gania kulang kasip sumagawa masih nagkebinsanaan. Uy kaya. Suwe ng bahaya. Suwe muwasi. Suwe maghati, suwe magzakat, suwe kemon hinang ni saben kata pangandagan tuan hinang ni saben. Wala sa magkebin sana dia. Suwe kuha bang taabot iye dalam kubur ne gaan na muwasi. Gaan niya pagpuwasi kana pagsambayan kana pagzakat kana paghaji kana kemon hinang lay behune hetinen ine tek rahmat Tuhan siya perhendeng dalam kubur ne gania kasan agania itinin azab-azab ne aman Allah Subhanahu wa taala. So bang tu dalam dunia masih magkib sila bisa na mu'min bisa na mu'min dayahan ni sa amihan masih magkiluhayahan sa irang nabiduhan. Ubus wal abdul fajir tastarihu minhu al-ibadi wal biladi wa shajr wa duwa. Demikian bang sa penne amimitain yen adupang demikian mashab risab tujuh Allah Subhanahu wa taala bang ne mati amiru pangit sebab ini behune pinne megkahapan yene lahat pagdarwakaan nen lahat pagdarwakaan pagkarupangan yan kumelu sa lamitan kumelu sa tagkap si Fox sa batu pwede sabi sa tagkap si batu nek kaleme kung tinikar si Fox pagkarupangan nabang mati niya pagkarupangan lay behune magkahapan alat betuhin pagkatara na magdupang lay. Kung alay pwede sentro drive bisa zero sentro drive kaya niya alay may dupang sabi pag mati marupang mihan behune magkasanyangan lahat sentro drive-in nayan sastariho minhul bilad ibad duk demikian na may pagkasin na manusyain nagano na gini tinalaw pagkabang gepe mati si Umar los kumanin pinag-iunin si Umar pahel ligiti mapati gabit na dupang yung mapati gabit na pinay masakit metay na bang marusik kasi sampay manok sampay ako tengkew na kakan na sa amin haw karupangan na sa amin uus na pahel ligiti demikian lahat na sabi pinan ang manlan po ang manmarang pinan ayan na sa pinaninggiyan nabehuna pagkasanyangan lahat marangin mati ni si Umar pinamati ni nakuray mati so bangga ano sa kaya pagkasanyangan ini pagsisiyan na ito pinanggiyan lahat niya ubus wal bilad magsagay magsugro pagkasanyangan bang manusia ini sampai lahat lay sampai yan kayukayuhan sampai may kasapi-sapian may kamanukan may kasubay-subay sa amin kaya magkasanyangan si waktu mati ang rupang itara manukan si waktu mati merupang intala na betul. Walhasil mustarahu minhu bang ni manusia merupangin. Itu mati ini penetala na Allah Subhanahu wa taala magkasanyangan na manusia sedi matamban din duk melhat din duk mebe ketumbu-tumbuhan duk erbe kibetang-betangan sa amian itu paggiga na merupangin. Nus emian manusia in bang mati mu'min tuju Allah Subhanahu wa taala ti anoras dan liga tahu awas sobrane gawus seperti ini insyaallah tinan subhanallah bisa balik mian inabinin manusia in bang mukmin tuju Allah Subhanahu wa taala mati ye mukmin insyaallah Subhanahu wa taala ga dia siksa na tawag dalam kubur subagwa niyan sobra oras din sobra ni apihap istorya ni samian pamantiwi sa tatsalu perkara paghelli an manusia kemon kuburin katelewan sumegwa dakam tinalew payaman tewi kuburin si semana balik bangsain gehedjahanen si atas dunya duk silam kubur duk silam akhirat bangsain gehedjahanen parkabe dunya sumegwa insyaallah pitu kita balik insyaallah murah-murahan bang pain kita retinen lapas bangnya mati elet mian dalam kubur lapas Allah Subhanahu wa taala si dalam kubur ketinan siksa aban dalam kubur Allah Subhanahu wa taala saban hadirin ke percayaan itu Allah Subhanahu wa taala haza wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin